Aneta. Hvala, Ana. A praznicima se uvek najviše raduju mališani. Kako će ih ove godine dočekati deca bez roditeljskog staranja o kojima brinu hranitelji i stručnjaci u SOS Dečijem selu u Kraljevu, reći će nam ovog jutra Nemanja Jakovljević. Nemanja, kako će mališani dočekati 2022. godinu? 60 mališana dočekat će novu godinu ovde u kućama u Dečijem SOS selu sa svojom braćom i sestrama i sa hraniteljima koji sa njima žive tokom cijele godine. Zbog protivepidemijskih mera nikome pa ni medijskim ekipama nije dozvoljeno da kontaktiraju sa decom ili hraniteljima, ali će nam pred novogodišnju atmosferu u selu preneti direktorka Biljana Zorić-Dimić. Biljana, dobro jutro. Kako će večeras mališani dočekati novu godinu i šta ste im pripremili za predstojeće praznike? Dobro jutro gledalcima RTS-a. Kao što ste rekli, deca i mladi u hraniteljskim porodicama novu godinu će obeležiti u krugu svoje hraniteljske porodice zajedno sa svojim braćom i sestrama, obzirom da smo mi poznati kao centar za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, gde braća i sestre imaju priliku da odrastaju zajedno i to je za decu veoma značajno. Kako se pripremaju za novogodišnju noć, zavisi sve od uzrasta, od afiniteta. Neka deca recimo uživaju danas da pripremaju zajedno sa hraniteljicama različite kolače, da ih ukrašavaju. Pojedina vole više da ukrašavaju prostor, ali ono što većina vole su različite kreativne aktivnosti, vole da prave novogodišnje čestitke i novogodišnje ukrase. Mi nismo mogli ove godine tradicionalno da organizujemo svečanu dodelu paketića, ali ono što smo mogli da realizujemo jeste da Deda Mraz obiđe sve naše porodice i da deci podeli paketiće, što je decu jako obradovalo. Takođe ih je obradovao i vatromet koji smo organizovali i sve to što organizujemo, u stvari mi organizujemo i realizujemo zahvaljujući pomoći i podršci naših donatora. Pred novu godinu ste pozvali ljude da budu Božić Bata. Koliko se njih odazvalo? Budi Božić Bata sa srcem od zlata je naša novogodišnja kampanja kojim smo hteli da pozovemo ljude da se priključe klubu Zlatno srce i da svojim mesečnim donacijama pomognu rad Fondacije Dečije selo Srbije i Dečijeg sela u Kraljevu. To znači da samim tim pomažu u stvari da deca bez roditeljskog staranja odrastaju u jednom toplom okruženju, okruženje ljubavlju, sigurnošću. Isto tako kroz naše programe podrške porodici, biološkim porodicama koji su u riziku od izdvajanja, da se pomogne toj deci da ostanu zajedno sa svojim roditeljima i ništa manje važna podrška mladim bez roditeljskog staranja koji se osamostaljuju, da im pružimo podršku prilikom osamostaljivanja. Pomažu pojedinci? Ima dosta humanih ljudi koji pomažu i koji se priključuju. Mi smo imali priliku ovih dana da nas poseti recimo jedan naš građanin koji je radnik i koji je individualno donirao jednu lepu sumu novca i verujte ima dosta takvih humanih ljudi koji žele da pomognu rad Dečijeg sela i rad naše fondacije. Pomažu im kompanije. Imate li sve što vam je potrebno? Pomažu nam kompanije, pomažu nam pojedinci. U principu, kao što sam malo pre rekla, mi imamo veliki broj dece koje pomažemo, bilo da su dece bez roditeljskog staranja ili deca koje su u biološkim porodicama i bila bih lažno skromna kada bih rekla da nam pomoć nije potrebna, ali bih iskoristila ovo više kao priliku da se upravo zahvalim svim našim donatorima, bilo da su u pitanju pojedinci, velike ili male kompanije, firme, što su prepoznali kvalitet našeg rada i što nas podržavaju i verujem da smo opravdali njihovo poverenje i da će se ova saradnja nastaviti u budućnosti sa postojećim ili sa nekim novim donatorima. Hvala što ste govorili za RTS i srećni vam novogodišnji Božić i praznici. Hvala i vama takođe i gledalcima. Meni još samo ostaje da deci poželim da im se ostvare sve novogodišnje želje. Aneta? Hvala puno Nemanji Jakovljeviću koji se javio iz Kraljeva.